Ljudi govore o slobodnoj volji, a ne shvataju da je ta slobodna volja, koja gradi budućnost iz prošlosti, glupost pred Bogom. Biblija to jasno kaže, jer mudrost ovoga sveta, ludost je kod Boga. Drugim rečima, ljudska pamet bez božanskog vođstva samo ponavlja juče. Čovjek koji živi iz prošlosti stvara prošlost kao posljedicu svojih misli i misli da je to život, ali postoji drugi put, put sadašnjeg trenutka. Kada ti je svest kao mirno jezero, bez talasa misli, tada iz tog mira dolazi prva misao, čista, jasna, iz ljubavi. Ili se javi kroz sinhronicitete, kroz rečenicu koju čuješ, kroz stih u filmu, kroz aha trenutak koji te zaustavi. Uradi ono što ti dođe kao zadatak sa namjerom da svaki korak bude za opšte dobro i onda se vrati u mir i radost. To je božanski ritam. Ljudi ne veruju u nevidljivo, ali veruju u posljedice. Ne vide vetar, ali vide kako pomera ceo svet. Tako ne vide ni energiju, frekvenciju, vibraciju, ljubav, svest, svetlost. A upravo to određuje svaki ishod. Život si dobio kao dar. Budi dar Bogu i slušaj ga. On zna bolje od tebe. Zašto gledati uzaludnost svojih koraka, kada korak iz srca ima veći smisao od 1000 planova iz ega? Stvarnost je mir, ljubav i radost. To je stanje koje niko ne može razočarati, jer ne zavisi od drugih, već od tvoje svesti. Onaj ko pruža otpor stvarnosti, trpi. Onaj ko je prihvati sa ljubavlju, raste. Kada bi se čovjek prepustio božanskom vođstvu i naučio da sluša, svet bi se promenio u jednoj generaciji. Bog vodi srce koje čuti i blagosilja onoga koji veruje. A ko izabere zahvalnost umjesto prigovaranja, nikada nije razočaran.